Ini ganteng namanya. Kon asline gedeng men. Ganteng waduh ngono. Ngaceng. Bener gue. Oh ganteng. Ganteng. Astagfirullahaladzim, ini pikirannya kayak udah. Kayak Rano Karno Kang. Hah? Rano Karno. Kayak Soekarno. Karno waduh. Rano Karno. Rano Karno. Ya bisa nih cangkemnya kayak gue. Kami aja guyu ya Kang. Urung cerita wis ngakak. Pimen ceritanya pimen. Ceritane ngono Kang. Waktu kuwi kan bejo Kang. Bejo. Godhot tuh sih nggo perang oh. Bejo. Hah? Bejo. Hari raya Idul Fitri. Oh. Ngalor Fitri, ngetan Fitri, ulun ya Fitri. Idul Fitri kudu ngidul. Oh, yang nganti ngidul Kang. Terus Idul Fitri. Wah, arane pi bejo ya Kang ya. Iya, terus. Kan nyulitnya merecono. Oh, nyulutnya klepon. Klepon nih nyulit mimin nih. Oh, Merecon. oh, nyulut lepong. Ya Allah, nyong sih ngomong jelas, nyemet berak ngomong merecon. Petahan. Oh, mercon. Merecon. Ngomong awit mau. Nyong sing mau kemoran tuh boleh mo. Oh iya. Terus. Nah, arane pi batangan nyulitnya merecon. Dilala lagi udut nyong Kang. Oh, nyulut mercon karo sujud. Lagi udut. Udut. Urut. Urut waduh ngengon. Udut merokok mul. Oh iya. Merokok bul. Udut. Terus Lah nyulit dek kan nggo udut nyawuk. Warang tak hulet Kang. Nyong lalen Kang. Rokok tak buang. Merecone tak nimut Kang. Akhirnya saprene iki arane belang tuton Kang. belang tuton. Lambene ilang untune katon. Oh kayak gue. Iya.